Lulu wana dona met kamu. Masembara ni lulu waya kami siredai. Greet somebody who haven't said hello to this evening. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nakamaleo. Praise the Lord. Naka. Unang sarang to Dubai. Dia just to speak out the book. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kita saat kita bagi tiga nak kami segera dah. Kita bantu bawa tiga nak tamada. Hallelujah. Kalau leh tamada dan luber nak kena yang tabu. We are all welcomed this evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Thank you, my brother, for coming and joining us tonight. We pray, it's our prayer that God will make a deposit in your heart tonight. Amen. You may not understand everything that we're talking about, but we pray that by His Spirit, God will impact something fresh, something new, something deep inside your heart tonight. Praise the Lord. We can do a bit in my back. Those are the very things. We don't want to go by. Hallelujah. Holy. Praise the Lord. We can do by Uto. Praise the Lord. Hallelujah. We don't bit money. Those are the very Kiko. Praise the Lord. Hallelujah. We're told that the guys are go. Praise the Lord. Hallelujah. Can be singing night. Praise the Lord. Kita makikita tiko na kami serinday. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. No to tikina. Ena kami sinogo. Can we look up Psalm 92? Psalm 92. Sabe Deus sangat hulukan rua. Praise the Lord. Sabe Deus sangat hulukan rua. Psalm 92. Psalm 92, please. Sabe Deus sangat hulukan rua. Tikina itilka tolu kena tikina itilka ba. Psalm 92. Praise the Lord. Yeah. Psalm 92, verses 13 and 14. Hallelujah. Kena mga biti, hindi ito ka bola tabu mga biti. Will madamay rua tolu. Amen. Those who are planted, will my to make him do will my bear. Psalm 92, 13 and 14, please. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of God, of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh in youth. Merlita Bible translation will become a kirken. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our Lord. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh yet flourishing. Amen. Those who are planted. Where rasa teivaki. Na muli go ebina kati chiko bita tomata teivaki. Those who are planted through this course, through this study, it is a requirement that we be planted in the house of the Lord. Praise the Lord. That we are planted. Praise the Lord. We don't want any pot plant. No pot plant. We don't want any pot plant Christians. We want planted Christians. Bila kami datang mata tibak, datang mata pot plant begitu. Ia tu kaya makan sama tak juga na pot plant, datang mata pot, datang mata plant, datang mata kuro, datang mata buli kause, buli afu, datang mata kini kosa beraya sama dosa kelati. Praise the Lord. Kita berapa ini rai, kita tadi berada kini kita bandewa. But praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tu mai lomai vitor tu do tai tu na kena tu no tu ba madala
Ia ta sakilati ngomna. Praise the Lord. Hallelujah. Kita may kandam si madal. Praise the Lord. Sako madal to bitang lota. Hallelujah. Amen. Dua bekai dua kami baleta na bule na tawla ka rumatiko. Dua bit kuliah lota kan dua kai. Dua bit kita sabo buli dan dua ka. Has anybody learned anything through the course of this study? Okay. Would you like to tell us about it? Don't say no, please. Udah sambung bunyi dulu kan? Praise the Lord. Saya satu dua. Okay. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. I can see it there, but I can't see it here. Something's going on. Okay. Praise the Lord. Rama tu sambu buli dana bidana tu songen tu salah tu wo. Lalu tanah sebenarnya loyal tabu. Hallelujah. Di kuat orang tarati ko. This lesson. Praise the Lord. Kau tu satu orang tu sudah. Sudah. Okay. Na ibaganda ini kena somi na masu. The assurance of answered prayer. Because we want to say the prayer and get the answer. Praise the Lord. But please understand there's 3 ways that God answers the prayer. 3 ways. Todo tiko na ngawi sala. Então muria naquela pessoa que não Damasco. Namatay is, não namatay. E o soma yes. Quem que rua no. Quem que tolo wait. We were discussing that last night. There are 3 ways that God answers the prayer. Number 1 is yes. He answers the prayer. Number 2 is no. And number 3 is wait. Praise the Lord. Hallelujah. But we want to pray the prayer that will line up with yes. Atau what? Kita tahu masuk, kita tahu yang dua nak masuk. Saat itu kita tahu nak kiri bukan jadi nasong kita masuk go. Mekuatan itu kita dua nak remutar itu kita lalu betul apa? Maybe not. Iyo beka sin madala. Satu rawa. Mekuidi dalak itu kita bulan di datu kita nak keluar. Mereka keluar sasin roh tangan nunggu masuk. Ya sakrea sasira tiku ga lebih kita sa tahu tigo mero ya sa dia mana masuk lagi orang kamu sesera tiku ga di sobra kamu masuk go pode sambo complain taka. How many of us we've complained to Parameshwar because the prayer is taking longer than it should be for the answer to come? Pode sambo complain taka. It should be all of us, O ina nga sin labi lihat juga kembali mo ina mo na sasar sa kanya masuk. But o ina masuk juga that's true. That's part of it. That's part of growing up in your prayer life. O ina nga tuh mo maybe you're not praying anyway. But praise the Lord. But kaya doktor minta labi lihat. Praise the Lord. Doktor kaya minta labi lihat. Kaya praise the Lord. Doktor kaya minta labi dulu mana bulan Enta complain wala kalau berdasar itu orang orang malam saya tinggal ini so mina mas. Amen. Kau buat orang lain kita nak bully, orang lain kita senang mana boleh makin nanggu.
Amen. Koi boy, tona rei mata kina. Tona rei mata kina. I don't know whether that's proper here, Fijian or not. Tona rei mata kina. Sounds like I'm speaking some different language, you know. Praise the Lord. Na chori tilikaona rusa ulikawa wili mata kina rua tolu. Praise the Lord. Hallelujah. Agora cai do dono meado. Agora cai do dono meado ni do masu. Praise the Lord. Ni mane sumi kina no masu. Do dono me dava. Maro kana klo va bili bila kata kana klo. Praise the Lord. Koe. Hallelujah. Ni be blessed kina klo. Do dono me dava. Va bili bila kata kana klo. Amen. Resa apa kami tidak tahu juga nak kalau berarti sables tinggi tinggi dalam bola. Amen. Amen. You should be lifting up 2 hands. Praise the Lord. Hallelujah. Wilika na karua ni benga una vitu tinkawatin kalima puwilikai rua tolu. Amen. Praise the Lord. That's 2 Chronicles chapter 7 verses 14 and 15. If my people who are called by my name. Praise the Lord. Amen. Yeah. Okay, na taro na vava eso na itomo e dondonu menda dingitaka e nangauna e da masukina. Dava na matenika ni dala ko mai buana kalolo. Dava na itomo ni alon e dondonu me dala ko mai kina buana kalolo. Humility, humble. If my people shall humble themselves, maka malu muteki yiko. Balatala dava. Why? Balatala dava. Dava na mure dondonu me dala ko mai kina buana kalolo. And I yalo malumalumu bibi boro. Praise the Lord. So I just kind of yalo e loki mi. Aku tahu sih kita cuma tadi balik masa loki. Musaka cuma dengar. Praise the Lord. Yo, that's you. Dotan. Kamu tu sulit pakai sama mantakina. That's the main one sana apa? That's the main one sana. Praise the Lord. Kaya na muna na siniraw ni doon tamatay bakit tu sana no ng bulan buwan na kalaw kaya kaya koko tu nelon o na rede tiko na tamatay alo koko tamatay ko siniraw mga doon kaya may gusot peke mo nila baka wati ni vetubu taki na boleh ni vitalo no may bale kaya no ta metubu kaya no na metubu Inangau na monrosa, le settle down kina, rosa de wawatok. Ni sinindo be kepro ni servato, se mosi to ne sinindo be wawato tu se. O nase katsi pati vole ni hosa kati no, baka sa mate kati yo. Praise the Lord. Lai me gesa na tabia ko. Na no mati ko para da mera sabro ni suniko yo. Wasara. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Iyo. Dia berkata komplain mendengar ngomong, nada begitu kan? Praise the Lord. Kita kau-kauan ya Allah. Hallelujah. And all the married people say, Hallelujah. Yo kita tahu no married. Tu sa boleh dengar kini lesu ni tu aku dengar. Benda satu taraci bo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, we gonna be married. Tu sa kaya sangat tinggi yang mau married. You better learn all this tonight. Praise the Lord.
because it will happen to you. Iyo. Kaya ako biko. Kaya kim sa lagay din baki ko kina ni kim sa lagay ko sakkan tadi ko. She never learned anything when we were talking about it. Iyo. Hallelujah. Liu ngai katumbal kana kuro murid tal tinggal kene iso. Hallelujah. First the pot, then the lead. So the first the lead, then the pot. Hallelujah. Amen. Yeah. And then the clothes in the rubbish bag. Where are you going? I'm going back to mommy. Praise the Lord. Kaya mo nadamay so na ito may nandonumento dinitaka na nangaw na entamaskin. Notice, yan ang namudingin-dingin. Yan ang namudingin-dingin. Doon naman weekend ito na matay ito ni duwag diwa. Matay ito ni duwag diwa. 1 John 1:9. Kaya ka asaraw? Kaya ka na scripture memory. Hindi na alam, kahit hindi na nakakatiyo ka. Kaya nga, masuk ti gobyerno na family. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga ada sa mga tusara mo tayo para saya hindi na ka. Dalo doon ko ko, beda mo. Boko na non dai bala na. Kapag sabsabat ay kaya naman nabi kakira nga isa ni don. If we confess our sin, ay na natin mo tama tingin mo na kaya ka pertanya if kaya ba na kaya ka what kaya if that choice is yours whether you confess your sins or not. It's up to you. It's your benefit. Sa toro ko na mo ba tu sa akin na mo sino ba tu sa ko ato sinabi ko iya binakatakin na mo ba tu sa but release kino iko. Amen. Sa gera no garo ko binakakin na kalo ilas talmay na pagkat mo dik kalo. Ona na ito ni tapala na ito na pagkat mo dik kalo kay balbal dona kay na katiko. Pagkat mo dik kalo na kay lang talmay may normal tayo na pagkat mo dik kalo ba ko. Nagano ko sa waktu tu sige. Praise the Lord. Hallelujah. But in dua tigo na itataro biliyon di kena sumina maso ay panata. Balbal na. Turkan ko ba ni? Tu atrapay ba nila dapat sa Praise the Lord. Diyo tu na itataro biliyon ko. Kung siya na Isaiah 5 sa kabulkan di warua. Isaiah 50, I think it's 59 or 58. I think it's 59:2. 59:2 59:2. Sa sini bilang talingan, sa sini lakan-lakan talingan. Na mungkin war-war na sana ba? Tawa sa ikem do kirbela. Sela kina ni Roma. Kirbala bale, na masu ese ni Roma, na masu ko so bi se. Sa sini tu ni Roma do ko. Sa tu ni Roma. Kaya kasi ni Roma da megali so mamado. Yo pati kira tataru bi chukuna. Wala. Kaya dito na buliti chikida. Ni matay ni kai. No la ko may mana kalo, la ko may nayalo malu. Waktu saya ko mana kalo. La ko may nayalo malu. Waktu saya ko mana kalo. Praise the Lord. Meron tagdola kina na channel ni Vital Lord kina kalo. Because sin na ibala o kwesa nga ko block ta chiko. Tataru sa ibang lati-lati sarga. Alam mo malu. Sabi ko ta, dove tago? Sabi ko ta, juga nakatu bitang macam buat kuah. Nadama eso, na madala ni masu ena ngauna ena laku maikina. Ena ibang raw si ito, doon ka kilikili. Nadama ba kayo na kalu? Bisa datang kamu main dengan malu-malu, datang kayak kamu nama subuh, nama iyo satu sana gori, lalu kita kamu nak keluh, jangan kau sampai kamu ramai. Iyo, perisa boleh, satu gue, hanya atau nak keluh, aku nak gay rumah tu main lama lagi, bokor dan nonre bala-bala dah, ia kau nak bakal bulan dan nonra. Kena malu-malu ke tu ibitsi ni daka indona lotu ni benua
Praise the Lord. Kita kan itu lutu di berdua. Nama tadi kan itu lebih datang kamera lah. Memang itu sasaran berdua mana kelu. Mau itu sasaran berdua mana kelu. Kena balik kita nak kasih di berdua. Liu di berdua. Ken. Tunduk berapa tusa. Na nori bala na gase. Quando eu me renounce tem todo, break tem todo. Praise the Lord. Eu vou abrir a chave de sair do que está cá, quando eu estava last month, quando eu me moli, quando eu levo, praise the Lord, eu sair do que, hallelujah. Vou botar todo o meu meditação, tu sabe que eu vou lá comer yassau, quando tiga bulan pego, saya nama monia pakai sauti. Tu saat 3 bulan ya sawa. Eda sawa di nasar juga buat kelu. Di saat 3 bulan itu juga kagu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kita tu mereka tempar sama doa kaya bikin itu. Doa apa tadi di balu tiba bang mereka kecil. Besar Allah usah kami nak kasih dua bersama ibu tu sebuah kelu. Sebenarnya juga. Praise the Lord. Entah sana masuk juga. Mia kemana nonton berdua. Entah bila kata mia bulan nonton berdua bulan mana kelu. Amen. Mereka kuat di dua bau di tiga di bau di malam di bau di timur mereka kau yeli. Terus ini mereka kata mereka kau tak yeli. Mereka setan itu mereka kau kata. Tapi mereka tahu mereka seriki warna kelu mereka bula warna kelu. Praise the Lord. Hallelujah. Saru tambah dana. Main butuh kau itu dan orang bulan kau kata. Na timur. Praise the Lord. Hallelujah. Dua mereka kini dua nak, dua mereka tomar, mereka nak tu discuss kacibu. Iyo berada jauh. Iyo, kaya baka na makatusan ang kasi di berdua. Kaya baka na makatusan ang kasi di berdua. Iyo, kaya ito batin si Berto juga niya ba? Kaya ito sa nakatusin, kaya ito matangay iliw. Mereka kunin doon na generational curse. Mereka ito kaya ito may. Batin ito umar, ito bubale, o yung nalubenda, wate kaya yung sambil at tikumay, sarakan nila yung tikumay nalubenda, mereka ito may nanggaw na sana makabubale, praise the Lord, koy. Tu sana katakan, kini kalau itu sana masuk lagi iko, mendora kau nak sana, tak bakor lo, tak bakar makan gali, amen, praise the Lord, hallelujah. Ia nak tiga bulan kau patah tunjuk nak keluar, tiga bulan di Jerusalem, di cuti Samaria, sarwa dah tiga bulan kau baru dua kali mata bubale, praise the Lord, kaya, itu sana kan masuk lagi tok. Masulah atau apa? Lalu sekarang kita tanah kelu, wera lebih mata tibi di lebih bukan lutai, bersiko nom koro, siko bertura nom matanggali. Kita sama itu orang cuma lutai tadi, berarti dia sama masulah kati. Praise the Lord. Kau haleluya. Taruh dua tali, kau dia saat zaman itu ada korban apa lagi? Yang tahu manira juga main jalan nyabut. Praise the Lord. Haleluya. Kau urus orang tu. Di sini kini wani bila minta makan dilo ira sedusir. Betul di sini kila ada biasa gitu. Sama kita bilang kita sampai kilaran dia tetap itu rumah di pai. Ya minta. Lebih atau mana kalu. Gambor rembul mana kalu. Bebe serah kita kalu. Praise the Lord. Kita tu sangat berkilako. Itu tu salah aku main baik, tu saja main bully dan jadi di nona bossa. Amen ya. Praise the Lord. Haleluya. Nah kalau telah taruh, contoh ya sama baby. Nabi ti. Praise the Lord. Haleluya. Sasia dia yuk kim tu melaki apa? Dalam Bible lu tak katakan nama dia bagi sah tu melaki. Praise the Lord. Orang sana bagi soalnya tak tahu mesti. Orang sana lagi apa?
Mata na conference kita lah okey ni na I Church of God. I Flagstaff. Which sarang na conference ah. Or tu kena sobre tu ni tahu tu baik na conference ah. Or tu bela kaya. Oh, serai dua tahun tu bela kaya ba. Praise the Lord. Ia tak sahabat bila bila tu gua nak kalau. Filipai va or kena bitu. Will bata kena rua turu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nadava tukuni mekenda menda kakuni takawa. Kakua ni loma wada. Wari na ikarta. Ha. Wari na ikarta. Tatornachi. Kuni loma wada. Kene bale na isau ni loma wada nadava. What's the solution? Nadava na iwali ni loma wada. Sorry, na iwali ni loma wada. Sai kwa na masu. Kama kaya tabatan daw loma wada. Kini bale lele tu no masu. Praise the Lord. Ubina no yakago. Olai damo tu. Ubina no yakago. Ubuki bago. Ubuki. Oseni moderatiko. But ini bakata wili tiko no wakasama. Wakasama takago. Wakasama takaga. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Koko ita sapa uke tiko kina mana tiki di mulut tahu. Do kaku di lomodo. Ia ena kakedenga. Dibaca pertanyaan in all things. Kakedenga sampai komputer. In all things. What does all means? Tahu apa enggak? Kakedenga. Sindora kaya bo, sindora kaya biu, sindora, haleluya. Ia ada kakek dah. Lomo orang tangan bata buale, lemas. Lomo orang tangan nama tona kania, lemas. Lomo orang tangan bubas fe, lemas. Lomo orang tangan bukani muli, lem. Praise the Lord. Lomo orang tangan nama blok yang besis, lemasu. Amen ni. Na iwali ni loma wada na masu. Meni, praise the Lord. Kyo loma wada tiko, haleluya, masu. Tomata lo tu si don me loma wada. Tomata kilala kalau si don me loma wada. Praise the Lord. Amen. Sabi mata, dobe ka dorka. Lebih begitu sa daw lomo wada sa stress la mus na uluna. So no la mus na ketena. Praise the Lord. Yeah. Dobe ka we. So no na sa di biakan lebih lomo wada. Sa di biakan, you lose your appetite. Sa di biakan, lebih lomo. Baka sa mata lebih na ka. Bien do na ka. No lomo wada tigo ya. Você na saranga ni rawi takama kini dona kame bisu takakina na kai ko lomo wada takatiko. Atara. So we na lomo wada takatiko dona ka. Ese ni rawi saranga ni da na kama kini dona kame bisu taka na kai da lomo wada takatiko ya. Praise the Lord. Koigo. Kini malbale. Kini kasa kini wale na masu. Betala kalau tu dona ka. Ero ni takama kini dona kame bisu takakina na situation gue. Satu sangat, tu sangat ini kecil. Mana kata kamu cuma kalau. Tulis lomo wada lemasu. Betul di bisu tak nak kai lomo wada tak cubur. Kalau dikasih kita kalau bikin itu nak kami sini dah. If you are worried about anything, go and pray. Because by worrying about something, you cannot change it yourself. Only Parameshwar can change it. That's why Parameshwar is saying, when you are worried, go and pray. You pray to me, I will change it.
Praise the Lord. Wow, bem, kalau ditaro, wilma teman-teman kira-kira rua tolu. Nada tu kuna weekend na tikileo na ndio dormita kama. Bedava? Iya. Iya, tu kuna meta bakita kilamo eh. Bakita kilamo. Ia na kakene ga meta. Bakita kilai wana kalu. Ena dava? Nome do quer na masu quer dava. Na numa verdade chegou, vike na masu eh. Siri vike na talendendo eh. Vike na masu. Praise the Lord. Mas só vike na bolsa. Que na irutu gara dava vike. Tu não é? Lá uma da estou. Né? Lá uma da cara tu para cá. Né? Sabata mandar de cara. Praise the Lord. Kau tu mandar rabi sim não misala. Oh, sari boida. Praise the Lord. Na vike é. Quando vike mana mas coisa né? Qual é? Vike vai chegar na calo. Praise the Lord. Vike vai chegar na calo. Daquela moça vai partir a season eh? Lá uma Vike na calo é na maço. Vike na calo é na maço. Praise the Lord. Vike na calo é na maço. Lembra que eu estou você cara ali, mas eu tenho bom olho raba toca. É, que né? Olho raba. Praise the Lord. Lá uma da libertar bioca. Que tá ganhando gitu pleca boys, gitu pani. Praise the Lord. Gitu top, mau di babuka kaite. Praise the Lord. Dia kita talaga di satau ba ito ng pantabioka las. At kung di ba kami di ko malaw mo libertar bioka. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Katolo di taro, wili matakede rua tolu. Nadama na kena madala, nadama na result. Nadama na kena kama na kalu. Wata udenta kana londo. Wata udenta kana bugo. Endo na assurance, assurance bela kena masuk mga pertania. Wata udenta ka koya, Natana, kena no mundo kena ano mo di Kristo pago pasara para katubita lo katsuga kami senenda. Praise the Lord osa nui de oiko ni na masungo sta sotavi. Praise the Lord. Lebi da bikira to banana ta katsuga dona ka. Praise the Lord. Isa to na ngoningo isa vamos ver que tu vai caminhar com você batungaya. Sa ano ba ito na bisiko? Kalau tu may vida mata na number 17, number 18 chicken. Praise the Lord. So about you nakalusan. And then praise the Lord. So masuk ka na batang gaya sigalim satu. Para na may nakakakawat sa mga kalu. Amen. Hallelujah. Doon may tukod yan tayo nakabaya buwak. Brother Joe? Me bless you lagi. Okay. Right. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni kalau berkilan nonton makanan. Praise the Lord. Hallelujah. Domikim dola teenagers juga betul dia. Hallelujah. Makanan nonton juga dorka. Hallelujah. Praise the Lord. Betul dia tak dorka. Sen. Iyo sister ili. Amen. Betul punya kami makayu bayar mana kelu, mereka kami betul bisa kita nyesewana nanti kongai, amen. Lebih serna kaya bayar mana kelu,
Lebu nangunan dongan rawan bimbiti wana segumilu. Lebu nangunan sini datu kuna wana tamatan ikalu. Don tandanga umas sana mona untuk negara mana kalau kau mengotor umas makalungan di bibarotak. Pagin penata nak kaluna mendalan bananan di basic kan mereka kele yang andre itu anak bukangan kalau kabeh tu kunyala tangan singa tambung asin dewa tinggo akabnya singa tambia tanda tikun ivalio tingan nova kabis singa le bertosan tabuna vitamin kucing main tanda pakangan warung buka udah tulipo mali baka sama taka chiko nava bone veniti variloto otinga sakele sarandana matabu vale ke India tolong cumi ngor to chiko maya vane buliman rai lako batana kiana mbata ontan denga osawa babni penatana kalau betenu singe vanana no tacho ne talain do verona mone zile buliman rai menge vaulumbani Sande mani wakasama tak beotina mo wawabi. Sebatunga sakela motokazi bagaimana mewani buliman raya wabun bunata kena kalau ni kakek sarang abi wasekte tikana kabinani ko beste tikino ko kina buliman tabu bai. Wali setal bi panalani lani dia ko ni. Haleluya. Pasu sotra na kalau na Kristen itu. Praise the Lord. Amen ya. Wadi nanti nataka juga kina na kalau weekend itu. Ni kalongo itu sotako na masu kilava kabinda kana kalu nangangandri ni alonda. God knows the desires of our heart. Amen. He's the God of the heart. Kwa kaloni yalo yalo tala matanga na kalu wate kwa. Praise the Lord. Dama bibi na katati na kalu na kamisi ko na wale una tunyalo. Praise the Lord. Amen. Na kalu kwa saranga no wale wale. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dama bibi na katati na kalu na kamisi mo. Hallelujah. 2 Peter. Hallelujah. Bata ini Peter. Tolo tiri ka rua. Bila bata kene rua tolo. Bisa warna diri na mata yang hidup, mata yang kurang. Rasangkar dengan garingan dengan masuk. Ia sandokan dengan mata yang kurang. Ia saya bawa. Vera sai bala se vera satale dendre. Praise the Lord. Tatalo go the eyes of the Lord. E wana no mi na tamata ya london. Ona gare chiki na kena be pasai kwa ya go vera tamata tale dendre. Satoro la timo. Gona kai boy do na kalu. Praise the Lord. Então soba pagkatapon na kalo na nondamas. Soba pagkatapon. Sa tolay rin. Ni wala no weekend tu se gara tu weekend na talingana na matala ay mga weekend tu. Koy. Klato atoro chigo to ren chuma na aise Sering bibi ng talingan na sinilalakan ng lingan Ira nung do'y malabala sa tawa si Kaya mo sintawa si Koya Sintawa si nakalu Tawa si kinato Kaya Koya nga toso libi may Na isero ni kalaw o kinato Balata na nung tutoy malabala Sin separate us from the presence of God Takes us out from the presence of God Doesn't take God away from us Take us out Kaya, di bola kau kita tanya mai, ni sero ni kalu, sini kau tanya nak kalu mai weekend. Kita nggak kau tos, nak kalu tu nggak bantu. Praise the Lord, kau Amen. Gara tu nandalingan kita non remas. Gara tu nandalingan. Praise the Lord. Kaya to, okay, cuma kena laisi. Ano ko, kaya go
Ni sagara tu nan dalingan na kelo vero na tamata ero tonton gua na kaya to kaya kaya ni bala bala vero na tamata no dodoro kaya na bala bala no bulan gara sini be ba tusa na kaya tanga vero tamata bala bala ero tanga bikin tu. Sin is a blockage. Sin is the blockage. Quando aí se ali você nunca viu, tem que ler rua ya. Boleh tambah Berlita Isaiah 59:2. Nanti kita kira Isaiah is after Psalms, Psalms itu dalam kan. Proverbs Isaiah 59:2. Betul bahasa mata kena pakai sama. Kau saya pasal aku kena pakai bici, kena pakai bici. Ya, namun tu kadang-kadang saya sedikit dotan mereka. Okay, sorry. Tiga mo mai, tiga na dua, tiga na dua. Tiga mo mai, tiga na dua kira. Ya, verse 2. Mesra kini dah. Mesra ni berapa? Belum tambah Merlita? Okay, praise the Lord. Qual é? Satu orang cium. Amen. Kerana kau tunjuk ya. Yang nom do da talaga, nom do balbalda, nom do da talaga. Satawa seive que mundo que na mai boa. Mesega que na ni rogoa. Ni sa sega ni rogoa tiko na kelo. Balda balbalda satugo. Que mas sa sega talaga ni som. Namas. E não dali na set sartuga. Dali na set sartuga. Se bimbi na dali na. Se ni laga na dali na. Qual é a coisa batata o outro que você quer dar? Balbalda. Qual é a bimbi que não me quer dar? Nimbera no toro buana que não masu batu seco. Beni tu quando mango koya, you must be covered by the blood, before you approach God. Must be covered by the blood. Bati ko sini lakotiku mai no mu yalo dondon wakataki ko. Yuko lakotiku mai ena yalo dondon ko sulebiku na ngole torra ko Jesu Kristo. Atorra tiga. Praise the Lord. Hallelujah. So ementa que só que então biteti ko na batu tu sa me muri sara. O masu mai. Sabolé sargani oti na masu. Que vai sangai batu sana ne mami bala dame que muni. O só que mami masu é na masu go. Chisu ne bambula do aga. Roma de na masu ko se. Why not? Que para quando masu que ko la ko tigo mai liwa Roma de se. Sana. Berada bisa cuma bala. Se bibi tiga na talingan, leka tu kina na lingana. Quando wana sarga mo katu sa akin no mi barwala. Wana sarga ko sa akin tanto na chero. Ni no mo masu na to, o sa tinta tu na masu. Sige, nangona na sa akin tanto na kina na talingana. Sa akin tiga mundo to kina lingan, sa o tanto tu na masu. Maka biri kita nakalo, ay, salo ilo ka. Wano kita tu malam Moses tak berbuat. Untuk ambil aku biar kaya mai ambil tu vital lotahi na. Betul ni soal kalau tahu masuk ni kan berbuat betul deh. Ya. Sambil boleh minta apa? Ya. Sambil waktu tu saya. Iya. Betul so rumah kan tahu masuk satu mana kau mungkin nak. Iyo. Watami de tume ko ni waktu saya tahu. Waktu saya rasa. Jadi memang le amma supaya aku tu ni dan boleh ni kalau bila nak tahu kan nagarin itu tu batang ayat sa. Iyo, bato ko ni sembi bitu na talingan, na laka tu na lingan.
Batene questa ni tataro bisa ni kena sana sini romo di tinggal apa kami nak kaya nama masu ya. Saya questa dengan ni bala. Praise the Lord. Questa ya. Kaya na muna bila katsikina me ndapa tu sama dai lu non dai bala. Ni da sa umpira kitu na ndrai chisu. Sara wali da gai la kumai. Ena isera di kalu. Beta gai mai thambor. Na be ka kene da bia masula kati. Gue iya tar iya iya berarti kita kasih cikgu dari malam tapi kau yang masuk cikgu ya saya cikgu di rumah tidak ada masuk saya cikgu di rumah kaya malam balik, pokoknya masuk di rumah. Elah kau tinggal main buana kalau ada orang makan doni kau yang batik kau. Orang makan doni kau yang batik kau. Kita tahu orang main buana kalau kau satu sehari jadi kau main ada Allah apa? Juga malam main kita buana kalau mau main. Allah malu. Allah malu. Orang main buana kalau mata yang mana nikah. Orang kilat tu kau ikut tamat bala tamat malu. Entah balen rawa. Tama malu kaya mata di kalu. Kaya na muna entah pakai tusai kita tiku kina buana kalu. Praise the Lord. Entah pakai tusai kita tiku mana kalau dia tama malu. Entah na ada mata untuk nabi baku kau tak di kalu. Praise the Lord. Kaya entah pakai tusai kita me kau tadi nabi kai tu na lontong pula. Kaya sini makan dalam mana. Haleluya. Kaya. Praise the Lord. Nita sa umbira gitu na nonandra. Sa kailan dala ko may buwan kalau wala dungdung. Dungdung kasi lebih kita kalau bagi sa cikgu nandra. Kaya wala ko nga moy ko na dungdung nga bata. Sini na dito be kaya politik ko nga bati ko na mata di kalau. Kaya na mo no kaya ito na may tatawa orang tikin na begitu si Barilla ko may na matanggal libu-libu. Praise the Lord. Iya, meron di mga mata titik kiri surga. Kau yang dah kamu tu yang lain kamu. Yang dah sini kan kamu tiga main apa sih keluar. Praise the Lord. Set, sabi mata tagal leya. Pernah juga nemu hitam. Iyo. Iya. Yeah, absolutely. Saya. Iya. Amen. Kaya doon sana. Praise the Lord. Doon sana ya. Sasagay mata tesor kanda we. Praise the Lord. Hallelujah. Do talaga kan sista yi. Do ka be tomar do makasama be tomar kina se praise the Lord. Sasabi mata tatigo. Sabi mata tatigo sora ka. Be ke do may dalan, bicara may dalan. Do ka do be kina do be ina bukan hubungan di ulu tanya to vital logic kina mo. Sama tatigo sora ka tu satara tu na kan di sini kuat. Praise the Lord. Nah boleh. Satu biasa. Sarang itu tosarai liu. Praise the Lord. Mata ini coni 5, kiri kawa kiri tirika 5. Mata ini coni wase 5, tiga tirika kawa kiri tiga 5. Wili mata kiri manda rua tol. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gosarangan na utoka. Na uto scripture go. This scripture. Na chini porta go. Koya go. Me toka saranga e na usu tundon. No tambula di masu. Pago. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gosarangan na utoka. Na uto scripture go. This scripture. Na chini porta go. Koya go. Me toka saranga e na usu tundon. No tambula di masu. Pago. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gosarangan na utoka. Na uto scripture go. This scripture. Na chini porta go. Koya go. Me toka saranga e na usu tundon. No tambula di masu. Pago.
scripture mo. Ele mo tali tigo siya iso kung na nga rin to yung kina. Praise the Lord. To sa willing mo na taro, ruwa tolu. Na itomo dawa is na itomo dawa iso rawa ni tiko be kenda kemaka enda kila ni rongo di kenda na kalu kemaka iko sa kila ni sa rongo di na rongo masu na dawa ena do okay, that's part of it, but there's something else from this scripture. Okay. Don't allow you to get this out. Okay, close. Okay. Now we're going to the assurance. Praise the Lord. Ia na ka ngoi da sa whakarere kina wa kia makai da sa kire do na ka me makara lo mana sa roa di kenda ko koe ia kia makai e da sa kira di sa roa di kenda ko koe na ka kena ngai da kirea e da sa kira di sa roa koe wa kena wale sulia sa rabi kenda e do na vei bandi taki sulia sa rabi kenda do na bandi taki kia makai na ngona ngai da masu ti kira mo o iko sa kila sa rabi na masu mo bullseye sa rabi masugo senga sanga duru pas kata silingo terasa ranga tiko tabu matura ga mai lomalan iko sakila no utar na kamisi da weekend o kila bagava ni masugo sarwa na kulu dabna kene bandi wi na taro ga kela ko duru boli lomo sa duma ko sa taro ko so. How do you know that God has heard your prayer and will answer your prayer? Kila apa kata? Okay, that's the process. Okay, yes. Good girl. Yes. Okay. O kila apa? Rabra kini bandi ko. Niko sa kila apa? Masu mo sarodi e na soma sarana kalu. Veta liega. O de kango. Sengai masugo. God has heard this prayer. No matter what the people say, God has heard this prayer. What is the assurance to you? What are you depending on? What are you placing your faith on to tell you that God will answer the prayer? Nisana? Aku saksi no? Okay, you're almost there. Like a son. You're getting closer. What's up? Io like a son. Che non è la lingua che vero. Like a son. Berarti na kaya ko kereti ko go. Na kaya ko kereti ko e sala patati ko kena mosta ni kalu. Sa torrawa la kaya ko kereti ko go is in line and according to the scripture. E sala mata kan dua mata kena loma ni kalu kamulai ti ko na no boss. Ko ba keni balabali go kaya ko binakato iko na biba bulai healing. Kaya kayo kung pinakata na healing, do you go you kaya kayo kung pinakata na healing, yung ko sila yung magara mo yung na scripture ni prosperity. Ataraw, kaya kayo pinakata yung na healing, yung na yung magara mo yung na healing scripture, mga may masula kayo, turangan, wakara na mo ni wasa, na wani kaya ni kuita, kaya mabisama kang bulay kina. Ataraw, but I don't know what to put chukina. You see the prosperity. But they have prosperity. We want healing now. No one go most chukina. You see the who cares? When you got plenty money in the pocket, you go back at the Hana. Praise the Lord. Quaya, can you balik? Can you balik mo? Tarong ko.
Kaya kaya sa tingin mo metalanam no mata bubale na temor. E così mi na kato ko na ilabo se mendo may plastic ko ba na fridge. E ko mi na kasi na no family me. Una bagay na family scripture. Pero nila, marami tuta ke kid na no bukang bau na kalo, bukay masu na kalo. Praise the Lord. Kaya ka ando na no bebe to bati. E così mi na kato mulai masu lang ati ko meli mo na mutilang. Saya kan ako ko mi bulo. Praise the Lord. May lamo dito. Naman, may bulan ng wani ko. May seri ko na kalu. Ay lamo, taag doang bau sa rangami, nakamay mo lataman ng wani. Sabi na kasara, may bulan naman. Kaya, satu orang sih. Kaya, hindi kaya mo na kalu, hindi na ka, kasalamata. Kaya na doon bosa. Kaya mo, nagkay sobrang na kalu. Praise the Lord. May matakot to sabi talo tayo yung may liwi, meron bulang na waka, meron bulang wa na kaluwi. Inakasar nga may nakatarakalo. Nakakami nakatarakalo, may bulang wa. Kung nagsisyo, sala ko may motor rawat ng bulang may tatang. Motor rawat ng mga praise the Lord. Kasi may nakata 5 na pasyente, 17 na pasyente. May nakata sarang ako 100% sarang nga bulang motor rawat. Sereki motor rawat, 100%. Praise the Lord. Sama tatat siya ya. Amen. Hallelujah. Então todo mundo mas subada a merna di rumah di queda na kalau kasuma na tamas. Todo mundo mas subada. Mas subada according to the scripture. That is answer. According masu me bakai kai na boss. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wata ka nakago o ba jinjin ta nakago na ngona sa sudu wote kina e tolu na lube goyalewa 1 2 3 au estura na eu bakawa. Praise the Lord. Sarto ele o kena sa liumengo sulebe dona ngona tangane au lehes tamba na kiti watingu lehes na ngon mas kena bona tolu nangona sa kuni chiko kino ko ya gay barita na kalo na tandra different times barita na kalo na tandra na ngone buapati batara ki biawe porta ko ni sa kuni chiko sino ay dona daw robo. Praise the Lord. Hallelujah. Nangona sa apa kini bos ni sa tinu taramay sa taramay tatara, o si tatara. Oh, praise the Lord. We so sad. Hallelujah. Nangona sa tatara may kino nga sa koy wala pula. Ni to check na medical record na bunway. Hallelujah. Tugo na may bago o kana maraba ko insight siguro na kami ni sila. What happens if it's another girl? So I said, no, it's a boy. Yeah, but what happens if it's a girl? Would you try for another one? No, it's a boy. Yeah, but what happens? I said, no, it's a boy. Lako ba kana bunway? May tuno kaya. So now what happens if it's a boy? If it's a girl? I said, no, it's a boy. Yan nga na sa tadu may kina na dorbo lelego. Hallelujah. O to ke sulle bi on ay coach. No coach mo na ambil kelkot. Tu na nga o maram ko ya luta ci na bigara na boisia. To ko cut this one, not that one. Oh, okay. Set. Praise the Lord. Hallelujah. Dero coach ba ala. Praise the Lord. Eta sa ba kami na sa wala klo. Mabada na masula ka tingo ba. Wotin baga no sudi ase wotin baga bi bebe am. Sen madanga di 5 minutes na. Orto kay la to kay tumba. Na buni wai na nasi ke baga do. Kito tumba ba na rumo kito. Rongota na ngone o kay labeta bona klo. O zambora sa na bona klo. Baga bi na ta bona klo. Ningwa nga risoni mas. Nila ko wa kito na rumo. But sakali mo sa ba kay suka mo. That's a problem. I don't remember all that birthdays of my children. Lalu satu dia tinggal pada orang bulan betul gua nggak disolimas. Nak kena rawat tidak turun gua disolimas. Praise the Lord. Hallelujah.
Kwa ngone ba ngone ya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Então sarong ata tinuan na biya pakawati na tikongo. Então kay lakot rumay na lomay ni baya. Sabi tartaran juga na girls kito na tangan kito biya bakawa me. Daw mas me so na tangan ni lakatan naman. Hallelujah. Praise the Lord. Na wati ta really wati ke ruot tu. Nadawa inda kilana kalau ena kawa kina. This translation is actually another word. Ena kawa ena ngora erova kina. Se roba kenda kina. It's all the other way around. The roba kina na kalula na tomaso. Ah, tu so tenemos que tener upside down, inside out. Nadawa ena kawa na kalula. Ena ngora erova kina na tomaso. Nadawa ena kawa na kalula. Não era roda kina na tomaso. Eso estaba na cama, eso na cama. Porque eles sabem roda. Quando eu estou vitando tá tipo que é que vai ser tipo de roda na cama não tá passo. Ela seca tipo aí soma, porque você vai tipo de roda. Ah, e não tá ligando assim. Sabe a batata só na cama. Praise the Lord. Aleluia. Sa tomo que queda coisa tipo corona. Amen. Vamos botar essa raiada tomando de cá. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Vamos aqui somar na namaz. Let's all close our eyes. Hallelujah. The rei wana kalu namaz. Chava. Lima me kalu vinaka. Hallelujah. Kema me waka pidi vinaka me kemoni. Hallelujah. Nobody was and sa baka matalataki. Sangay rara mamay. Mami babi na binati ko kinana kami ni sinanay. Hallelujah. Sa baka rara matay ko na nema bimbula na kalu. Hallelujah. And nobody was and a coco ni lumbre na alata. Binaka baka limu na kalu. Nobody wait to bury. We baka buliti na kalu. Hallelujah. Nobody kaway tati ko na nema bimbula na kalu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mi talaki o mekena no moni bossa na kalo. Hallelujah. Me vai vir para ramataki. Ena cabe de bode serena. O que ma na kalo? Me ka que me leva e ka que. Me ka que me sanga tudo aquilo. Me que me bully da me que me to torma e que mulher na masu na kalo. Hallelujah. Me ka que me do loma o da tak. No ingawa tak. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mo bully de que ma na kalo. Na iwalinga. Hallelujah. Sai kwena masu. Hallelujah. Naka wale uchisu. Mera no muni tamata na lume muni na klu. Hallelujah. Que mami ndabiti bena kami boi de sirena. Tu ranga di sobra kabai na lomu ni na watang. O sira di ke mami wo na klu. Me vaya no rati ti na klu ni baka tawa tu ti ngau na go. Di sabo leka. Hallelujah. Di lesu tala bai. Na lume muni ko. Hallelujah. Ne mami ngone ha turang. So hallelujah. Chisu Kristo na nema mi babu. Mema ikoti kema mi kibeke moni na kamu. Ukeke ba. Me kima mi yana ramatiko. Na ngau na kena yawu kima mi sambulo tikino na kamu. Hallelujah. Sasa sanga tiko bako ko na temo. Me yara teki kema mi tumba. Me tilo mi reso na kamu. Egin samasu na kamu. Ni viri mbaita na nema mi bula. Nema mi mata mubale. Wena lume kema mi na kamu. Bako mui kema mi na kamu. Hallelujah. Na isogo le loto. I Gesù Cristo na kalo. Che salva embora ti come kemoni. Naka mga lewo turanga na kami mo di sila. Namu di vita le. Namu di visigo mai. Namu di sabay tigo ke na kalo. Kabosa tigo mga mata tabi ke mai mai na namu di bos. Wabi ni na tara be kake na go. Blessed are my fellowship na mo di sila na. Sa maso na mo Gesù. Nei mami solo. Kane mami mga mula. Doa. Amen. Amen. Amen.